tunah Sultan Market Sultan Bazaar ka umeka kamera dora kal katuma kalopel set mana kalet tamahin kalet thei le dona ni chuan hetama kal tum hi kania ma se one way lo ni mai thei auto hanla ko level kha aboi thak sia chu wang chuan ka kal tum la sot lama sa chunga kal lo mayang boina chuan te kalet thei lenga kalopel thei man deu ni kalet thei lenga chuan apia son metro station omboka metro in ho to mai dona ni very busy very sampai kal le đây futui te poi na chao om hle mai pazowa futui te ben sia sotir ngai om hle mai TV tên lâu zuan le ringot ta hian tai vel a hian ani a Google Map paken chon he tai vel bor hi ni a se kong pui he tai vel hi ni don hi lu thei chinang he tai vel nge hi ni GoPro accessories ngam ni le ga duwa chest nge di chest strap lấy cái đuôn này em anh xin nào SVR Digital Shop hiện nay thì xin nào Bhaiya, you have this GoPro accessories, something like a chest strap. Yeah, let me see. 네, 조금 많이. How much is this one? 350. Let me try. Okay. Can you be my cameraman for a while? How do we? I see. I think it's good. Okay. Thank you. Don't cook me. Mang tong hay. Thì ai cho nên cái thợ phép họ dọn đòn kìa. Thank you. Hati te zong mai khani. Ami rugar hani ta khang thon chuanin ami poi mo ve riwa atiran metro te po he camera ken lu hi khal lawa chu ba chuanin atian ti felet hianin rem sang do na khatiang no kha khatiang a chu na hun kham si na vlogging lam akal kan tum ta sai si a chu ba chuanin le ni hian metro kan chuang hong a Hyderabad metro hi chuan a nuam khop mai trung ni chuang ve ta ami kalon kalama point metro in ka kala Gandhi hospital atangin ami Sultan Market thing hi kilometer nga vel
nia chu cheng som ni pani vel chau ni kilometer khat cheng li du li ang vel lek ani chu a chak boka traffic eng mom lo wa chu bang chuanin Mizoram ta na om ve thin yang lai te hi a lai yang lai ve ni chu ma shit ai za soma ten an le lo patang ma se ni ro zongin yang lai ve ni ka kal voi khat na ve thau ne ge po liệt cho công giống như cái gì nghe này soi này slipper polo tam red carpet thắp in lâu street market này mà lấy rỉ lâu không bây giờ thằng chôn gắn tụm nó tắc pakhat takha mazam jahi market takha kal tori lo me ang hei dar lo tlai to duain an kalkul le chu nen atai lo tu sat do na chuwang chuan ni tanga kalatan he hai yo siat chu lo na nei ve ni kha lo phur ve khop mai an kom chiam te po cha ko mani kham le soi tong khan metro hian in phakariti so ve te tanga ya phakariti so ve te tanga ya heti ken lulu hi phone te khang ken kim phal vek thau si khan ti an ken lulu ni hen camera phal lo thina checking area chuang chuan kan da thamak anga an to chung vel chu hilan chu kan tumang hian in vlogging hi anti sau do na mun sang kan fan nang sang te kan kal na sang te vlog sau je kan tu mai voin hi pangai taka ka ti voi khatna ni ya chuwang chuanin ta hi ni to atliam tok vak lova len zir mek zel bok ani an chawanga metro ticket hi phone pay trang te paytm trang ten lak mai theya chuan mani hian apps an nei boka play store atanga download mai tur chuan metro ticket metro card ta lei thei boka cheng za lakin tiang khan a system all sam khop mai okay camera kan da thalok ange checking area kan pela metro platform kan theng chawa hian metro sot lam kal tu chuan theng chi ni chuan atla hian an lo hak ve tung do ni lam kal tur an lo thumeng cho đầu tiên á thu về mất cẳng next station Gandhi Hospital doors will open on the left Parvat station Gandhi Hospital తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి Parvat station Gandhi Hospital दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे Kind attention. It is mandatory to wear a mask and maintain physical distance throughout the metro journey. Non-compliance affects passenger safety. Thank you. మెట్రో ప్రయాణం కదా మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించండి మరియు భౌతిక దూరాన్ని పాటించండి ధన్యవాదములు Khan Gandhi Hospital metro station theng le ta kan chuk wang anga metro chuan chu nuam khop mai traffic om bok si lo
busy ang box si lo lo fresh sa box si at yung lim box si ya ichi ta kani Gandhi Hospital. Tengah takun Gandhi Hospital akun ke scooty kada Joan Home Minister duty ne dikhan horwal dona ni doin kalau chuak lai de klaka ka dona mun takal man kim man lawa next atun ma do beng funga kan kal tonga ai thazok in nanti zel turang ayang ini hai te mumal taka vlogging khati vai khatna ne a anti vel da ha ka thiam lo ani ne taka chuan tu bang chuan in zir zela content thatak na chuak dura ngai la in be sei phat te ang phot chule